nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ti pasungat mo si Kawini. Tagburburak ti darak iti indanon da kanyak. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga itchat mo da dya Mirasol, Mirasol? Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sabali? Saan ba? Apay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. Amay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak. Jak amo ako sunadam gayam dayjay. Dayjay lang kayam. Awan dayjay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise, tarupam. Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste ng order da. Ay would mudtoy ti apaw. Agyaman ako unay, nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y, nanang. Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak? Amamukan anak ko. Ni Jackson ka day ti makagapaw. Isot nang pasangit kang ka? Kinapudno na. Ni Jackson nga agpaiso, nanang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam ababae day siya Mirasol. Nood dagayam ti sabali akur sunada na. Itid maun ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akas ta tigalad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot, nanang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak kaw. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anya ti si Dayo, nanang? Nay, adda kamot manen, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jabalay. Awan sa mo tin plano ni Winnie agluto iti kanin me. Disi kan ti agluto. Apay ngamin nga iyor uray mo pailaang kankwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin nun. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manen ti naramid mo, aya. Apay ang nasakit tinakam na kan ka. Inchat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan laang mo't day kanyak, nanang. Pag ang angawak laang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winnie agsina kami? Ngamin, amuna siya laang tilalaki ang nangaklon ganwana. Anya? Puno mo't, nanang. Siya laang mo't tinaturod ang nagdadon ganwana ura amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pa'y alukwag. Sa anak apanawan day jay, tamabutang nagmaymay sa nanang. Ambaw, no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo, anak kaw. Anya manen, nanang. Uray mamin alukwan da ka, kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaang kanumat tinangaklun keng ka, uray sigunda mano ka. Anya? Di mo kanu maaramid ti makiwin naswas keng kwana. Takabutang mo kanu ti agmaymay siya. Talaga nga agraraman da dya lalaki, Isumot lagayam anagado ti babae nga itchat na. Tigayam adday ti panunot na, kat saan ko akabailan apanawan? Wen ata sigunda mano kangarod kanaw. Saan asyak ti irurumun da dya lalaki? Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak, nanang. No siyak ti sika,
Isinam ki din. An-anwom ayatikas di alalaki. Proud launay mo't iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anya kaya't masawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya? Agsi natakit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy tilaglagi pam a Jackson. Sa anak amabutan nga uray agsi na ta. Ngamin, agbyag kami lata iti anak ko nga uray awan ka. Aha, sino kumangit iti dumama kaanos iti kasking ka sigundamano? Panagkunam ka de, kat adapela ang mga klon ken ka? Awanen Winnie, awanen! Basta pumanaw kan! Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Nawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag si Kamagayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda! Sino kumapay na nang? Dayja Winnie Sigunda mano a babae. Ay nawaw, nagturod kamutan amang isawang iti kasta. Pudnumot nanang, second hand mo dayja Winnie. Single mom nga agpaisaw, nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapay lang mga klon ken kuana nga uratan anak na. At dalatamot siguro Asino mo timayat ang mga asawa iti sigunda mano a babae? Asino matimayat amaki asawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to dayja Winnie nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabawi. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabawi. Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, Winnie, anak ko. Awan ta pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ko. Nakiwinaswas ka iti dayja alalaki. Naragsak kayo mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaisong. Ay na, agyaman ak launay Diyos ka. Ay, agyaman ak ta inikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak ka. Ni nanang mo. Ay, no mo blaang. Inal daw ang madadanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa'y kat dayja a Jackson ti kadwayo ditaw Panagrup-rupa na pa'y laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan Winnie. Saanan Joey? Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngayon. Amangan no. Di ka matanagan. Tagpada tamot a single. Awan agungal, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasano anaamuam nga awan kamin kin ni Jackson? Siyempre, nadda nang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo nga Di mo saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. So ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pugno ti bagbagan niya. Di pa ako sunada ka Winnie. Kat ita, ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway? Narigat mat, no maunananak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayo, Winnie. Sinarungkaran nanang. Anya, di mo ibag ang agdat-daton dayja alalaki kin ka anak ka. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mo't ni Jackson nanang. Amangan no. Amuyo mo't dagiti dadakkel ni Joey nanang. Wen angam sa balimat ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaata pudno ang mapagpiaran ni Joey. Nangagkutinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsarita yu iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Gusto ka di tinangag ko nanang.
Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wan ka numot. Inaklon na kit din ah. No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya ko maitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di tananang. Na, Mauman tumatlaang da dya Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumatlaang. negatibo mo't akanayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ibagbagak lang tipot no nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti sigundamano a babae. No kasta ti kapanunutam, di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsym mo ti bagbagatay dya alalaki kang ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable anobyok ita. Kamali ka idiimbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon itikas kanya. Italaang dayta. Mauman to ni Joey kunaktuman. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudan, babaero pa'y. Na, saan ka babaero niya? Pag ang angawak lang, dagi dya babae. Ammo kunday tanga style mo, Jackson. Ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ayatin nakita mi ti dayjay awi ni pare Joey. Ha? Natayri ka pare. Apa akas dya babae pa'y laang tigat mo. Nasayahat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki dayjay a babae pare. Ex ko dayjay awi ni pare. Saan na nga imbagageng ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko dayta kanya? Anya? Basta siya, ipatpatag ko launay ni Winay. Kaya't mo ti sigundamano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakan ka Jackson. Saan kang agbaligi ti kasta planom? Ay no, italaang dayta. Talaga atangsit day dyan ang ex mo, Winay. Asino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di alalaki? Wan, Kat, anya manin nga itin sa usawang na. kaya't mo ti sigundamano asawa. Kung hanakit din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagrup-rup pa di alalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pang-aasiw man. Tasan asirmon ti pasungod niya. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakas no ibaga asigundamano da a babae kat pudno mag. Anyat itang-tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ama ka move on kinwinay? Ninanang mo, nabayagan anak ka move on ah. Nupod no ti bagbagam. Apay nga rod adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan ka, Joey. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa nang dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak, ti inayat mo. Sa dino ti papananyo nanang. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Ah, da kayo latan ti mapan. Anya, Saan nga agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mo. Amuklatan ama ditiriknam. Ngamin,
Adda lalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigorya. Puno launay, maray. Nagasya, tanasaya at atao ni Juway. Inkasar na pa'y ti anak ko, nga oray sang kaibaga ti daduma, asigunda manaw. Nasaya at kun nagagatmot ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, kat naurnos na mo ti biyag na. Ni Jackson ngay mo't maray. Kaano mo't amang asawa? Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat mo tinubya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanan amaray. At damutan sa bali anubyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta maray? Nakarma day chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita. Palpak mo ti love life na. Agpasada ka kadiit na, Joey, lakay. Wan bakay? Apay ko ma? Amangan numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lor na igibalay da. Anya ti order na kin kaya? Siyangay lakay. Isupay kumamot day jay, ah. Isagana man raw. Taidagas ko itayanda. Agyaman ako nay, ah. Awan rumba nga pagyamanan bakay. Agas sawatan. Iso rumbang lang ang tinulong ta. Ayun gaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No adda ti kurintay. Nalubat mo ngaminang. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka amadanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga. Katawan mo't ilimlimot ko kan ka. Isaganang kitday. Ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak inton madamdama. Anya ti naramid day dya adyo. Dito'y balay nanan. In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawanan iti kastangay bagayo. Si kakumati asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin day dyan nanang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsutin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan anak kaasawa. Si kate agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ninanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may saabanag. Di ka aglablabas tani. Narigat ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain, wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma, at itao amang ibabawan no mangidadawn, kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ni nanang mo, Mari Camila? Adda ije balay, agpapaimbag mare. Dilinawas mo, ti follow-up check-up na. Saan matkit di mare? After every 2 weeks. Ayun gayam, adda lakok at tiket dito'y mare. Tiket ti concert para kin ni nanang. Mano ti may sa, Mare?
Sa nga gasot lang, mare. Gumatang ka man kit di. Gumatahak iti may salaang ata isuti ka baalak agatangan. Sa anak ama ka umay iti concert ngam gumatangak tatulong kulatan kada kayaw. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Amang ano ka sa pulam titulong kumaray. Ha? Kas makita kat adupay titikit mo. No kayat mo tulungan ka amang ilako kadagita maray. Ay nawaw, pudno, mare. Una, no okay laang kang kamaray. Ay, siyempre, amare. Kaya't ko launay. Sige, ikan ka nga rod iti ilakom. Ta isupay, mare. Ay nawaw, dito lang nga, tinabati at hikay, Camila anak ka. Untatang, apay ka di. Lukas ta, adumatan, tigim matanggang ka. Manmanupay laang tatang. Day talaangan tinabati, ta inalada mari siya kan mari terya ti daduma, tatang. Ha? Apingintin mo kadakwada nga eh. Win ata nagbuluntaryuda mo, tatang. Tulungan dak ka no. Nagboluntaryo da ang mangilakaw. Naalayo, tatang. Ay ka, nasayat man nga ron mo kasta. Isupay ti mailako da. Naku naayo pa'y tatang. Uray dudwala ang ti kumarek no amuda ti tumulong kanyak. Naragsak akon, tatang. Ada ilaklakok atiket amor lakay. Tiket itan niya. Concert para iti inatigayim ko. Kitayag man. Ada di taminan, basa amlatan. Sa nga gasot ti maysa, Word, gatangam man kit di daduma tapno maksayan. may salang Ay nawaw, nayuna mun alakay. Uray saan ka amapan. Tulong mo meten itigayim ko Sige, duwa nga rod. Aramid mun alima. Ay naw, duwalaeng ti ka ba ilakabayadan bakit? Di utang mo pay lang titalaw. Bayadam to no agswildo ka. Anya? Para kang kaday to 5 atiket. Ada ti 300 nga utang mo kanyak Ilistak pay laang. At yun ti suplem siya. Agyaman naklaunay na napanyang. Da kayo mametilakwak nana. Ay nawaw, anya ti ilakom kanyak. Daytoy nana. Ay, anya ngay dayta. Papel mo. Basaan nyo ngamin Concert for a cause. Woy nana. Ticket para iti concert para iti inatigayim ko. Sa nga gasutla ang timaysa nana. Adayon sa motivinyo. Ijay sentro. Nga mabalin latamot agumatang kayo. Uray saan kayo amapan. Tulong yung kadagit ag kasapulan nana. Mala, gumatangak iti may salaang. Nay, apay ngay amay salaang nana. Aramiden yun ang alima. Agasam nga'y talima. Awan mo't kwartak apagbayad ko nakaw. Ilistak pay laang nana. Anya, Bayadan nyo ti 100 ita. Bali adda 400 nga utang yaw. Ilistak pay lang dito 1 week to pay nana. may salaang tigatangak. Diyak kayat ti makautang balasan ko. 2,000. 2,300. Nay, orta mo dito bilbilangan bakit? Bayad ti ticket dagitoy lakay. Nagatang amin ay. Siyak pay ti kunam. Naibusen Sigurado ang maragsakan ti kayem mo no kwa. Aywan, malagip ko. Saan mo pa'y abinayadan ti 300 nga utang mo? Talaga nga ipabayad mo kanya? Bakit? Ay nawaw, syempre ata na i-reserve da di a ticket para kang ka. Amok ang nagsweldo kan, isong agbayad ka, itamot laag. Ni bakit mar? Awanan ti ado asao, agbayad ka din tapno malpasan ti saritaan. Kumusta na gititiket Camila anak ka? Naibusan? Untatang, ngam saan ko nga amo no adapay nabati kan Mari siya. Ni Mari Teriala ang tinangirimit itinaglakwan na kat. Kuntakam ni siya. Tanot dapat saan ang nagatang ititiket nga dakin kwa na. Tulungan nyo ang mangilakaw. Itikastakit maibos. Untatang, awagak to tigayim ko. Ito no mayabulan ng ti concert for a cause. Nasaya at matkit di, tapno maalamot ni nanang tibingay na. Isupay ang maigatang itiagas, ganda duma ang masapsapol na. Wan nga rod. At dangag paiso ti pensyon ko. Ngam saan mo't nga umda sa pangpaagas ni nanang mo.
Naimbaglangan, tadadag itinayat at tumultulong ka na tayaw. Anya dayjay Maray. Kumusta agla ang titiket nga daken ka, Mare? Ay, kwa Maray. Nagatang ka di amin, no adapay na bati, Mare. Kastoy ngamin Maray. Nagaduti pa ka kumikumak, ngam di ka madanagan. Tano makawayaak, ituloy ko ti mangilakaw. Numakumikum ka, mabalin nga isublim ti saan anagatang, Mare. Da kami kenterya ti mangilako. Si kakit dimot Maray. Apay ka di, Mare? Siya kunti makaamo ang mangidispos ka dagito'y atiket. Adda koleksyon ko dito'y. 500 laeng. Isend mo ti Gcash number mo, ta isend ko kang kamaray. Sigurado ka kadi akabailam ama ipaibus ti nabati, Mare? Wan maray, si kakit dimot. Agtsatak to kang kano kasanaw. Nakapagsarita kayo ka na itigayim mo, anak ka. Tatang. Naibawas ti tiket nga dakang kuana. 5 laang tinabayadan, Tatang. Nukasta, ado pa'y nga rin tinabati kang kuana. Ado ka nung amin ti pakakumikuman na, Tatang. Nukasta nga raw, tulungan niyo, anak ko. Iso mo timbagakan kwa na, ngam iso ka no ti makaamo, Tatang. Nay, sayang mo day jay. At dapay metket di nasurok at ang lualawas, Parang maipaibos na. I-message mo tumanen, nunalpas ti do alawas, kat awan pa'y update na. Tatang, kasta at talaga ti aramida. Hello Maray. Kumusta ngay, Mare? Adda ti sangapulo ang nagatang Maray. Isin ko ti bayad iti Gcash mo. Saanan, Mare? Umayak di tayan mo ita. Sapay medyo adayumot dito ayan may Maray. Okay lang, Mare. Agpaimuturak itamat lang, Mare. Ay, kwa Maray. Adda na panak. Awanak ije balay ita. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Day talang ti saan ko asigurado Maray. Sapay intugot ko ti tiket. Ni, kasano nga ruden day tangay, Mare. Adda pa'y magkidi makalawas Maray. Wen nga masapol mat nga irimit ko ti collection kadagiti agpa-concert, Mare. Siya kung ti sumaro no iti pila Maray. Agtiksakto kang kakalpasan ti lakad ko. Bye! Ay, anya ngayon ti ibagak kang kuana. Amangan kit din umay dito'y balay. Adawan ka sa sarita mi tayo bakit? Asino day jay? Ni, adda ka maggaya man lakay. Kasangsangpit ko lang. Asino day jay? Ni Mari kami lalakay. Di mo nang tinagsaritaan mi aya. Nangag ko ti boses mo. Gamsan ko anaawatan ti nagsaritaan niyo. May papanlaang mat ititikit tinagsaritaan mi. Inrimit mo katikin ko na ti napaglakwam. Nalpasan Nasayat mo't nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ti gayim mo ta tinulungam anagila ko. Siyempre mat asino kumangay ti agtitinulong. Datayo mat laang Imay ni Eric dito'y balay tayo anak ko. Ay nawaw, agkolektan samot tun, Tatang. Wan, salsalud-sudin na nun na kano na irimit mo. Ngamimbagak ngagsublilangan tawan ka dito'y balay. Saan ko pa'y anaala ti tiket kini Mari Siasya? No di na masango nga ilako, kat itid na kumangkang ka. Kumaangam nagadumot tin arason na, Tatang. Diyak amunupod no ti bagbagana. Wano ululbudan naklaang. Kasano nga ron ang mairimit mo ti buaw no kasta lang. Sapay awan kwartak, Tatang. Diyak kabailan abak-apan day jay. Kunak lakid di, no makatulong ti gayim mo. Kasla parekot lang matipay na kang ka. Kasano kat bakbakatan nga ulbud, Tatang. Naggapo ang basang. Apay akasla na bambanog ka. Ay, iti ayanda nana ispay. Nakitang danak nana. At damang sapsapul kun kay tay. Sa bali mo't manon arupa. Asino nana? Jacob kanu tinagan na. Anya? Tinaibaga na kanya kat adda kanu utang mo kun kwa na. Pudno ka day. Ay, kwa nana. Awan mo amok nga agnagan iti Jacob. Apay nga rod akas lamadanagan ka. Wano, kachat mo day chay. Ne, saan anana? Apay nga rod asap-sapulan na ka. Ni nana mo't, tila salsalud-suden na.
No adda umay dito istoryaw ket ag saludsod da maipapan kanyak. Diyo isursuro ti balay mi ah. Ay nawaw, apay nga ay. Basta aramiden nyo latan ti imbagak nana. Di mairamraman akmat nga agul-ulbod nakaw. Kunak tumit, si kaday tamanong amor. Adda ka di masapol mo? Sa ludsudag ko man, no adda ni Marisha siya ijay balayo. Adda ije apay ka di. Agparparikuta ngamin manong. Aging gaita ket saan na pay an nairimit ti bayad dagiti tiket nga inala na kanyak. Talual daw laangan ti palugit ko tapno mairimit ko met dagiti bayad. Naibus mo ti ticket nga dagan ko na. Tinaibaga na kanyak ket inrimit naging ka. Ni, manulaang met ti inrimit na kanyak manong. Saan pay nga imabot iti kagudwa? No kasta nga raw. Nang ipananangay iti kwarta. Tulungan na ko mamanong. Kasarita yu ti asawa yu. Tawan pag-back up ko kadagijay at tiket. Uray na singad agayim tayo. Kat maaramid dagayam ti mangloko kada tayo tatang. Anyat kayat mo asawa na nakaw. Naila ko gayam ni Marisha siya dagiti tiket. Ngumno apay adi na irimit ti bayad kanyak. Ay nawaw. Asino tinakadamaga man ako? Ni manong amor amis mo tinangibaga kanyak tatang. No kasta nga raw. Inulbudan na katimis mo agayam mo. Apay akas jay tatang. Agpaysoan na rigat agtalag iti sa bali at tao no kwarta ti pagsasaritaan. Ni Marisha siya pa'y laang mat anasingad agayim ko. Kunta ka matagsarita kayo. Di na nga rudsong batan ti awag ko tatang. Di na mapanunot nga agparparikutak mat gapo iti inaramid na. No amok laang akasto iti mapasamak. Nilatta ko man maritirya tinangital ka kadagijay at tiket. Nakababayin ka launa siya. Anyat na pasamak aya. Ay nawa, agindidam mo ka pa'y laang dita. Ibagamot nga min ano apay. Saan ka amaawatan? Naranaak ni Kumarin Camila ije paradaan itay. Anya? Salsaludsudan na titiket para iti concert purakos. Tinaibagam kanya kat na irimit mo. Ngam saan mo't gayam? Eh, kuala kay. Kinapudno na. Imbayad ko iti utang ko ti kwarta lakay. Utang? Kasano nakautang ka? Utang ko idi pa'y napalabas atawon lakay. Ay unay kan. Di kag pampanunot. Imbayad mo iti utang mo ti kwarta para ko maiti masakit. No choice mo't nga min lakay. Agsingirdan kat awan kwarta. Talaga di kag pampanunot. No utang mo, bayadam, ngam saan kuma ati kwarta para iti sabali at tao ti pagbayad mo. Nakababayin ka launay mo. Pudno ka day, Shasha. Imbayad mo iti utang mo, ti bayad ti tiket nga inlakom. Wan na, pudno tinadamag yaw. Ay nawaw, nakababain ka mo. Napilitan nakatag singirdamutan kanyak nana. No saan ko abayadan, amangan no ipusdak iti Facebook. Wino saan kat amangan no idimandadak. Iti kasta nga inaramid mo, nanayunan ti parikot mo. Adati diniskitar ko dito, hingam kurang iti 1,000 nana. Amangan ko nak no adapay kwartayo dita. Pabuludan nak kumapay. Adda ngam sigurado ka kadi ang makabayad ka. No saan nak ang makabayad, tangdanan daklaangan nga agdalos, wino aglaban nana. Itrabahwak latan ti kwarta nga ipabulod yo kanya. Nangibaga ngamin a pagbayad mo iti utang mo ti bayad ti tiket a para kumakadagiti masakit. Apay, di ka mabutang iti kasta nga inaramid mo nakaw. Kamalikday jay nana. Nagturod ka nangigastos iti kwarta asaan mo't aparaken ka. Imayak ta irimit ko ti bayad ti ticket para iti concert para iti asawa yo tatawal daw. Pagyaman ak launay, ta nagpakita ka madlangan. Hindi pa'y may saal daw ang masiksikuran ni Camila. Ada ni Mari Camila dito'y balayo, tata. Nasayaat mo ta nagpakita ka siya. Wan Mare. Sige, panawan na kami pala ang tatang. Siya kung ti makamu ang makisarita iti nasingad agayim ko. Hoy, nanak ka. Pasensya kan ano itaakla ang anak pakita. Inton bigatan ti concert. Wan nga raw. Kinapudno na.
Imbayad ko ngamin iti utang ko ti koleksyon ko, iso asaan ko na irimit adagos. Isumat lagayam Ngam nagdiskitarak, Maray. Nagulbod ka pa'y laeng mat kanyak. Dinadaal mo ti panagtalek ko kun ka, Mare. Amok abasol ko, ta sa anak pudno. Sapay lakuma at mapakawan na. Ala, itad mo ti kwarta kanyak tapno malpasan ti saritaan. Iti kasta nga inaramid mo kanyak. Pinaneknekham asaan ka mapagtalkan agayem. Nga uray ka sa nupay ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Maaramid mo latta ti mangloko kanyak. Ay, awanan. Friendship over kaming samot ton. Nagsorry ka kumagan ko na Isumati na ramid ko. Ngam kasla di na ngamin mapakawan day di babae. Aganos ka. Sikamot lang ti makagapo. No apay akas ta ti trato na keng ka. Isu nga rod anak kidawak iti pamakawan na. Ngam kasla di nak mapakawan mo. Siyempre, na-stress yung tao bakit? Anya tinamnamaam. May sa asorim laang kat pakawanan na kamutang. Anya nga rod ti sirbik ang nagsori no di nak mapakawan. Ay katurayam ano kaano ang mapakawan na ka. Aggaganat ka mo. Kat si ka lang arudon tayan tibid daw. Ay, nagsakit tupay ti panagsasao na kanyak. Saan ka makangeg? No saan ka nagulbod kinkwana bakit? Urayam no kaano ang mapakawan na ka. Ngam no saan na ka ang mapakawan. Talaga a friendship over kayon. Ay, nawaw! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin abanag. Tano pa nagtalak tinapukaw, narigatan ang maisuglipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert ita, Mare Matet. Nagawid iji balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang nang. Ay na mare, uray anyat aramidin ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Uray saanan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kunti makaamo iti anak me. Isumot laang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata agsustento lat ta. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga ro trabaho na mare. Useless dayjay a lalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat met dayjay idi awan pay anak yu. Pamarang na lang dayjay mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Ito'y balayo mo't gaya, mainti pagnanaidan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yun kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat ka no ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanak am kanya. amangan mo't no day naramid na asan na gustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti ginana. No dadida nagkinawatan nga agasawa. Maala pa'y dayta iti nasaya at asalitaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ti ginana. Si kakit di mo't kabagis. Natural.
Agawid dito'y balay tasyak na. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayo no adda parikot da. Da tayo adadakkel da. Sana ya. Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyaman nak, Mare. Nakita ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay, Mare. Ang mga numapasagidan ti katugang Mare. At damatan kan kwa na, Mare. Numapasagidan, kaya't asawan dayta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumat di ti caption mo. Narigat nga agpaiso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Ken, sadot pay. Useless ken sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta Mare. At least ita apim manaw, awanan pagsakitan ti ulok, Mare. Madlaw kong arod Mare. Medyo limukmag ka. Ken blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet, uray kaskasan, Mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos, Mare? Awan bibi ang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yung t-shirt post ni Matet, nanang. Ay nawaw. Anya shared post na anak ka. I-search yung tinagan na, tapno makita yung nanang. Diyak maguston ti kapsyon na kasjaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabitlaang ti-search ko, nanang. Kumporme mo ti ipupos da ya babae. Day tangarod, nanang. Ibabay na pa yung da tao. Kunamlan asino a perfecto mo. At day ta, nanang. Basahin yung ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apaya kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tagkomenta kiti post na. Marmaruam day ta, Hello, Matet. Anyat masapul yu, ante. I-delete mo man da nga inpost mo. Anyat ko na yu, ante. Saan kay amangag? I-delete mo da inpost mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw, saan apara kada kayo dayjay apos, ante? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pangpanunutan niya. Tasyak pa'y, ti saan nga pampanunot ita? Ha? Pudno mag. Ay na, ante. Dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo, aya. Natural. Siya tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga idat ti anak yu, ante. Bagbagan nyo kiti ngamin, tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo day apos mo. No di mo kayat nga ipus ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? Inpost na kati katugang Mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakita nga rod dayjay, Mare. Nagturad matan day akatugangam. Na-trigger manan iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay, Mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Adda nag-comment, Mare. Awan pa'y Mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na tibidot ti anak na. Siyak pa'y kit di tipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang kini Jobert ti adda di na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kasta Mare. Agmamalas ka mat. Malas ka iti asawa. Malas manun iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dalaunay iso akasta Mare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagaruk da siguro akabutong ko ida. No idi kat nagululi makak saanan ita, Mare. Apay nga impos mo ti manugang mo sika, Lolita. Wan tagin tuturod da ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Day tangarog, agul ulimag ni Jobert.
Iso ang naturod dayjay amatay. Ay, nawaw. Ang mga nagululimak ni Jobert, ngamen, ang muna nga addabat lang bidot na. Di mo latan pakibyangan tar aramidak para iti anak ka. Asino ko matipagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kung kulang pa itipos mo. Pudno magkabagays. No adda parikaw dagiti anak tayo. Kat masapul at tulungan tayo ida. Kiss to kiss basis, ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa, saan tayo na makibiyang? Ha? No kasta ti kapanunutam sa bali akmed kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabaulak. Di mo ka din nabasa ti comment da itipos mo kabagis? Mamas boy ka no tanak mo. Chika bait, konsentidor ka nga ina. Ha? Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Agsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamjak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anyat kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Ni Uncle mo't inak mo't dayjay. Saan adakris no agpatulong akin kwa na? Anya. Kasta timbaga ni Uncle mo kan ka? Una lang. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang dayja at tao ah. Masarak nga rod nanang. Ay, di mo patpat yun ni Uncle mo. Tawan am mo dayja at tao. Uy, nanang. Anya ko mga minti am muna no may papan iti kakastoy abanag. Kat awan met anak na. Awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka. Di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw. Awat, ha? Nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balayo itay bigat, Mari Mate. Napan ijay balay mare. Ada napatag nga imbaga na kanya. Anya ti imbaga na, Mare? Nagreklamo kanu ti katugangak. Anya? Pudno day ta mare. Ay, nawaw. Talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan mare. Agsasarita kami kanu inton Martes. Ay, una yun day ta akatugangam. Kasano amasuruan jay anak na, nukas ta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangaruden iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita mare. Ipagarup na siguro. Akabuteng ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na mare. Ay, nagmalas matan ti kasta, Mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manen iti katugangan. Double kill, Mare. Lolita, usarim mamit ta utak mo. No imay ka ditaw, tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaengan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasika pa'y laang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasadaw, katpos kamot ngamin apos. Katsika, apay aman nakibiyang kalaunay mag... Agpadpada kayong agina. Ha! Protektarak ni Jobert ta anak ko day jay. Jack amo ka da kayong agina. Ibirbirok yun ti pakaibabainan niyaw. Agkapi ka, Jobert, anak ka. Agyaman aklaw ni nanang. Mapantay jay barangay hall ita, Apay jay? Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mo. Itang agsasarita tayo, nanang? Wan, tapno agbuteng manday ya babae. Nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita ka no saan nga agbainday jay kini Kapitan. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kun ti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, Mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya taman.
Agyaman naklaunay taadda kaan na ayat at tumultulong kanyak mare. Gaputa tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam tilakad mo? Nasaya at mat mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda tinakangag kini kapitan mare. Ha? Agpaiso, mare? Wan mare. Binagbagaan ida ni kapitan. Naibagapay ni kapitan amang ted iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod ano isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, mare. Pudno ka day, sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya kumatibibiyang map. Da kayo tinagreklamo, ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasatyo. Saan lang amay may sa ti aldaw. Addan to aldaw day di amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamitay. Sana may parbang ang makiap-apa ka itimanugang mam. Saan na may parbang? Kano yung babain da kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim timanugang mam. Kat desisyon mo matagreklamo. Basta, kagurak launay day di babae. Amom kabagis, kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang laang agpakalalaki da itoy. Bayam nga desisyon iti bukod na. Kag, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan latay da, no kasapulan da ti tulong baw. Ngem no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga gasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ha? Ay na mo. Anyat kahit yung asawa na nang. Agawid kan ija balayaw. Ha? Api apagawidin na kijay ngay. Una, tapno makapagsarita kayo kani bakag mo. Ni nanang mo't. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayatin ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulong ak no talaga ka sa pulan. Ngam no may papan iti apa yung agasawa. Saan ang anak ko? Anya? Kunaklakit din o asino ti bisitak. Si ka magayam Jobert. Wen bakit? Nagawid akon. Ay nawaw. Asino tinangibagakang kang agawid ka pailang ditoy. Asino tinangibagakang kang adakarbangam iti daytoy abalay. Sorry bakit? Pakawanan na kuma. Agawid ka iti balayo. Pimanaw ka nga rudan. Agsubli ka pailang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagrupropam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta Agsubli kay ti ayan ti inam kunak. Narigatan. Amang ano adamanan pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Weno saan? Amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na bakit? Hay, nakapangedeng akon. Kat saanan nga agbaliw dayta. Saan kan welcome iti daytoy abalay. Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana kanun awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura nakta asawak. Na, kasano nga rudin dayta? Diyan ka mo, nanang. No ipilit ko tag na ijay. Amangan no ibaganang agraramanak. Nang runakit balay dagiti dadakkel na dayjay. Imbagam kumakan kwa na, asikat ti legal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta, isina nakangarutan? Siguro, nanang. Kasta unay nga ungat na kanyak. Ay saan amabalinti kasta Anya pa'y nga ron ngay. Kit nakapangedeng ti asawak, nanang. Kunakman no nagawid din ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud a welcome ijay kabagays? Ay nawa, adyat kahit mo asawan kabagis. Isinadamutan ti ka anakam kabagays. Dayta kabin kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, dagduma mapabasol. Darasodos kan tumit kaming. Anya? No saan mo kumanga inap-apat ti manugang mo? Saan na kumaapanawan ti anak mo? Adda mo ilaang basol ni Matet kabagis. Ngem oran niya pa'y taramidam. Sikat ti gapuna no apay ang nagsinada. Sikat ti makagapo no apay asan akayat ni Matet nga agawid ni Jobert ijay.
Si kamot lang tinangdadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmot ka ba, guys? Ni Jobert Mike, saan nga agpampanunot? Talaga nga ginakayaw. Like mother, like son. Agbalbaliw kayo madadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo atulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isa akong tinaurnong nga script dita, Emilia Bakay. Ilakom ka din, lakay. Una, tay supay ang maigatang iti abastaw. May mayat samot no nayunan tapay, lakay. Ay nawa, pangalaan ta kumaiti inayon ta bakay. Nabambannog ka nagnag na di kalsada di kalman, kat manukilo laang tinaurnong kaw. Orayin tamanen at ipanagbabasura, ta sigurado nga ado ti maala ta ijay, lakay. Inton Lunes pa'y may ti panagbabasura. Ano santa nga orayin Sabado ita, lakay. Isupay no adda mainayon. Anya nga ron ti sidayin ta ita. Adda pa'y mat nateng dita. Ado pa'y ti ugot ti sayuti iti arubayan no kayat mau. Ugot ti sayo ti matakanayon ti sidayin ta bakay. Ay nawaw, ano santa Awan mat nga rod maigatang iti bangus wano karne. Iso nga ron nga ilakot ang tinaurnong nga scrap. Intun martiston. Nayunan tapay laeng tapno addaganas na nga itulod mo ijay junk shop. Naimbag nga aldaw mo, Fiona, nakong. Kastamat kada kayo, Nana Emilia. Addala kum amantika. At dapay mat, Nana. Ikanak man iti 1/4 laeng nakong. Mabit laeng, taisupot ko, Nana. Mantika lang kaday tigatangan yo. Well, nakong. Isulaeng mo nga minti umanayan ti budget ko. Ayun gayam. Mabalin ka di nga alaak dagiti plastic ken karton an naurnong iti basuraan niyaw. No, saan nyo nga ilako dagijay Aywan masapul laeng apilyen yo, tani. Naglalaok mat, Nana. Ay nawaw, okay laeng nakong. Isupay man nga inayon mikin ni tatam ahulyaw iti scrap nga urnungan may. Sige. Inton sumaruno, urnongak ti scrap dito store ko, ta umay munto alaan no maurnong, Nana. Aywan man nga rod nakong, agyaman nakunay Awan anyaman na, Nana. Adtuyan ti mantika, agat-gatangan nyo. Panagkunakit adumit ten tinaurnong ta nga scrap bagay. Naimbaglaangan taado tim basura da itay. Un nga raw. Isupay nga igatang ta iti pangkusina ta. Isu na laeng taawan mo't ni Abel. Isardeng nakanumot ten ti gumatang iti scrap. Asino nga iti pangilakwan ta kadagita. Iti ayan ni Violeta ngay nga ta. At damot junk shop na dayjay. Aywan anya. Ipadas taman ngagpaiso ijay. Bayat nga ta ti presyo na. Saan ta nga amulakay?
Ngam ipadas talata Imposible mo nulukon na tapayla ang ni Violeta. Ay nawo, saan tang amo na niya't aday ti panunot na day a babae bakay? Ting positive lata alakay. Isaganam nga ruden na kita tay tulod ko iti junk shop, kalpasan ti pananganta. Oh, at titibayad ti scrap mo, Tata Julio. Ha? Day ito'y laang nakaw? Unta na. At da reklamo yo? Ay nawaw, manukilo ti inyag kong scrap aya. Kitain nyo ti listaan atata. At da amin nandita, agraman presyo. Nakita yung matiin kilok nga scrap itay. No awan pa nagtalagyo kanya, timbangan tayo manina. Mabaling ka di nga ulitin tayo at timbangan? Ay katwa na. Mabiit lang ang tanay. Us-usaran dati timbangan. Mangyag kay tumanin no adda maurnong yung. Wag, makitan taw. Always open ti junk shop ko. Saan kayo alugi? Tamayat ti presyo. Nangingina ngam ti daduma a junk shop dito'y lugar tayo. Manot na paglakwam lakay. Awatan bakay. Ay nawaw. Dayto'y laang tinapaglakwam. Day talaang matintod ni Violeta. At dalistaan di tabakay. Ang mga no nagkamali iti kilaw lakay. Inulit mi nga in kilaw. Isulat tamay. Ay nawaw. Imposible mo't dayta Yun nga raw. Uray sakit sa anak amamati at ay talaang tibayad ti scrap may nilako ta. Amangan magno sa orti timbangan da. Dayta, ti saan ko nga mo bakay? Naperdi mo nga minti timbangan ta. Saan ta maikilo dagiti ilaklako ta. Yun nga raw bakay. Saan ta nga amo no sasaurin da tamatang? Ay, at ang sama gayam timbangan ni Fiona ijay Mabalin nga taabuludin tayo itong sumarunaw. Wunla kay. Nakaskas daaw mo daytan. Adayo adakdakkel timbayad ni Abel. Iti scrap nga inlako taken kwa na idinapalabas a bulan. Yun nga raw. Dakal tinagdumaan da. Kat adupay kit diti intulod ko itayan ni Violeta itay. Schedule ti panagbabasura ita, Fiona. Ti adda iti nangisit a garbage baglaang ti ibasuram lakay. Dagiti scrap ngay. Ibatim pay laang dita ta umay alaan ni Nana Emilia inton maurnong. Okay. Isupay mo't nga ilako da. Nakita ngagpaiso ni Tata Julio iti igid ti kalsada iti naminsan. At iturduron na akariton. Wen, isumot dayta ti may sa apangalalaan da iti kwartada. Mayat matkit di no adda kalugaran nga agurnong iti scrap tapnosan nga isupay am ay warwara dita. Wan mo't kit di ba kahit? Orno agtuman nagiti plastik kan bote iti paradaan. Nasaysaya at manan ti kastaan na panunot mo lakay. Iti kasta saan amarigatan ni Tata Julio. Bakit? Itad mon kada Nana Emilia kan Tata Julio tinaorno nga scrap. Wen, ibagak to kadakwada no umayda dito store. Ibagam nga damot lang na urnong iti paradaan. Mapandalata laang tayo supay. Sigurado amaragsakan dagijay no kwala kay. Kasimot nga min dagiti nga agasawa. Kaslawan anak da. Awan mat nga minan bibiyang dagiti anak da kadakwada. Day tamangipaw it kuma iti grocery no iso. Nga maawan mo't bakit? Inaldaw nga agpaspasada nga maawan mo't makita nga agpahuit para kadakwada. Day talaangan agurnong iti scrap ti amok ama itulong tayo kadakwada lakay. Agpapada tayo mat ngamin amarigregatan iti biyag tayo. Tinapatag akit at may tulong tayo kadakwada bakit? No maurnong, isupay agastusan da nga agasawa. 2 kilo abagas man, Fiona. Naimbaglaangan taimay kayo, Tata Julio. Idi pa'y may saaldaw nga ururayan kayo. Ay nawaw, adda ka di basol ko na kaong. Awan matkit di, Tata. Itad ko laang kuma, tinaorno nga scrap. Iso ka di dagito'y nakasako dito'y? Wen, alaan nyo amin ang dagita, Tata. Ay na, agyaman aklaunay na kaong. Awan anyaman na, Tata. Wen gayam, adda kanupay na ornong ije paradaan. Mapanyon to alaan, ta isupay nga inayon yo. Asilot ka sa rita ki jay ngay. Adda nila kay ko ijay, Tata. Kasarita yung tulat ta. Ay,
Anya nga minantay kunayo agatangan nyo, tata? 2 kilo abagas na kong. Manuti bagas ita? 60 ti per kilo. Ngam oray ilibre kon kada kayo, tata. Ay nawaw, saanay na kong. No ilibrim kanyak akit malugit istormaw. Ah, saan mat siguro, tata? 2 kilo laang mat? Tigatang mo kuma iti bagas, kat igatang mulatan iti sidaan nyo kanina na Emilia, tata. Ay nawaw, apay agimatang kapaylaang iti sardinas lakay. Uwin ata damot kwarta ba kahit? Manulaang matday jay. Inlibre ni Fiona ti bagas. Anya, Isu nga daing gatang ko iti sardinas. pudno ka day. Wain bakit? Kita ang pa'y tinyawid kong scrap. Nagadon lakay. Inted na amin dagita bakit? At dakit di ka nupay di paradaan. Talaga nasaya at ti panagpuspuso dagijay nga agasawa. Uwin nga raw. Manang nga asid ah. Isu na laeng tasaan ta akabailan asubadan ti kinaimbag da kadata lakay. At dati Diyos ang makakitkita bakit? Iso ti mang subad iti kinaimbag da kadata. Naimbag taimay kayo, Tata Julio. Imbaga ngamin ni bakit mo nga da kano na urnong scrap dito ibaraw. Aywan, adda Tata. Makitkita yung dagijay. Dagiti puraw asakaw. Wan Tata, naurnong a plastic dagijay. Naginuman mi ti soft drinks. At damot laang lata anay na yon. Ay na, agyaman aklaunay Dominic. Awan ang yaman na, Tata. Nagmerinda kayon? Nabsugak pa'y na kong. Nanganak sakbay niya mayak dito eh. Alahan nyo nga rin dito eh. Tamirindahan nyo ijabalayo. Anya dito na kong. Bibing ka, Tata. Intad ti kapsat ko. Nakababain ka na kayo itasawa. Anya ko ba't pagbainan nyo ngay, Tata? Adumit tanti na itultulong yung kada kami itasawak. Kasta talaga, Tata. Agtitinulong tayo. Taisot pagayatan ti apo. Anya ngay dagita nakasako abinagkatyo, Tata Julio. Ay kwa, scrap na gito'y, Violeta. Mala, mudo yan ta ikilo tata. Ugasan mi pa'y kan bakit kaw. Naggapon dagita ya. Intad ni Dominic. O sige, itulod yun to dito yung maugasan nyo, tagatangag, tata. Nalpasan lakay. Na mag-aanan. Wun, mabalinan ang mailako dagijay. Mapan ka pa'y man iti ayan da Fiona. Buludom ti timbangan da. Ayun nga agpaiso. Apay da ijay, nalipatak mutun. Ibagam nga isublita mo't ladagos. Wun lakay, mala, rugyam nga ruden ti mangisako kadagitoy. Tamapan ko buluden ti timbangan da. Wan bakit? Tapnusan da taman alukwan da ja Violeta. Wun nariga nga tati agurnong iti may 1 kilo a plastay. Nakunampay bakit? Madimit, ano sa oran na pailaang da tao? Day talang arudin nga scrap ti may sa pagbibiyagan ta. Ay wun gayam, at dapay order ni Mari Lili a may 1 kilo nga ugot ti sayutay. Isupay mo't lang day taa. Idagas mo, itayan da, lumapan mo buludan ti timbangan da Fiona. Bakit? Fiona nakong, adda ka kaday. Fiona, Apay ka din, nana. mabalin a buludag ti timbangan mo nakong. Aywan anana, mabalin latamat. An-anon nyo ay titimbangan. Ikilo mi dagiti scrap nga itulod mi iti ayan ni Violeta nakong. Nay, adamot timbangan na ijay, nana. Adda ngam kasla sa uran na kami maut. Anya? Manula ang tibayad ti intulod ni Tatam Ahulyo idi na minsan. Panagkunami kat saur ti timbangan na. Ay sos, day talaang agpaiso, anana. Isunsamot je pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo nga imay gimatang dito istor ko idi kalman. No kasta, saan lang gayam ada kami ti luklukon na. No adda ko masabali a junk shop dita, di may mayat manan. Aywan, adda dita krits ti timbangan, nana. Alaan nyo latta ditan. Agyaman unay nakaw, isublik tumula ang inton madamdama. No choice mo ngamin,
Nilaangan Violeta ti amumi nga adda jang shop na dito'y lugar tayaw. Duada kumakan ni Abel, ang insardeng beton ni Abel ta aga-brood ka no. Ay kat ipadas yulat tati agkita iti sabali a pangilakwan nyo anana, nang runa no mapanagnakan nyo aluklukwan da kayo umatan ni Violeta. Oh, 12 kilos, nana. Ay, nawaw. Apay at 12 kilos laang. Di yung makita, aya. Kitain nyo ngamin titimbangan, Oh. Saan mo't akas tati kilo na idiin kilo, may? Nangikiluan nyo, aya. Ititimbangan ni Fiona akalugaran tayaw. Amangan no na perdi titimbangan na, tata. Luklukon na kamin samot Imposible na perdi titimbangan ni Fiona. Ngamin, dahil dya timbangan mo't lang, ti usar na para kadagitila ko na. Wan nga road. Amangan mo't no day tatimbangan mo ti adda-dadaal na. Adda-kada kayo day ta, No awan pa nagtalagyo kanya. Alain nyo lang ang dagiti iskrapyo, ta ilako yu iti sabali. No adda pa'y pangilakwan nyo, Anya, una tapno awanan ti adu pa'y asauyo. Pagpanunutan nyo pa'y lang amin datao mat iti dakas. Kasano ngayon day talakay? At kita talahingat iti sabali a pangilakwan ta bakit? Adda pa'y nga ta. Ipalas ta? No ipilit tamit ngamin nga ilako kin Violeta. Malugi tamit bakit? Un nga rod sweetik mat gayam day a babae. At least, napanagnakan ta apod no ti atap ta. Un mat kit day. Saan tan mailawlawan mangilako iti scrap kan kuana. Tano iso ti gumatang ay katawan malugi talaang lakay. Nalabasag na kapitan ni Tenta Violeta itay bakit? Apay ka no, lakay. Dagiti timbangan ng samot ti makagapo. Ha? Adda ka no nag-report ije barangay hall asaor ti timbangan na. Ay sus, day takit din. Dana na imilyangay nga ta. Nailako damot nga ta ti scrap da. Day tati saan ko nga amo, lakay. Saan ko pa'y nakasarita ti agasawa. Sapay la kuma, ta saan da nagpabiktima iti dayja of Violeta. Saan mat siguro? Binulod da mat titimbangan idinaminsan nga aldaw. Kumusta, Nana Emilia? Okay laang mat, Fiona nakaw. Nadamag yung kadi, tinapasamak ka ni Violeta? Nay, apay ni Violeta. Binisita ka no, mat da kapitan ti junk shop na. Ay nawaw, adda nang i-report kan kuana. Adda, Nana. Asino mat? Dagiti kalugaran tayo lakit di alinukluko na, Nana. No kasta, adda na kaiturad anang ipabarangay kan kuana. Adda, Nana. Kitaan nyo kit di taamangan nuda kayo mati pagpupudutan day jay a tao. Aywan gayam, inlako yu ka din ti scrap yu ken kuana? Ilako mi kuma. Ngam saan anatuloy tanaamuan mi asaor ti timbangan na. Iso aday jay, inlako min iti sabalay. O di nakarkaron a pagpupudutan da kayo, Nana. Saan mat ada kami tinangi-report kan kuana? Agannad kayo latta, Nana. Amangan no iraman da kayo kitde. Da kayo magayam ti lumabas, Nana Emilia. Ay kwa, adda masapol mo, Violeta. May sa kayo mat siguro kadagiti nangi-report kanya-kanya. Awan amumi dita Agrason kayo pa'y lang amin. Ay nawaw, api akas tati pa nagsasaom Violeta. Ay di ka man makibiyang si ka Dominic. Lumabas ka lang no lumabas ka. No na ipabarangay kagapo iti kalukwam, aklonam ti bidot mo Awan amom iso adi ka agpakalaing dita. Di ka agbirok iti pabasulam, no ti sinushuitik nga aramid mo tinakaibabay nam. Laglagi pam, a desisyon mo ti agaramid iti kalukwan. Iso nga awan nga ro dagduma a pabasulam, no di ti bagim mo't lang. Ay nawaw. Agbalbaliw ka, anta bakit kamatan? Ammom ti husto kan saan? Kat no di mo kayat ti mapabainan, wano maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Ay, nawaw! No naireklamo kaga po iti dakas nga aramid mo, aklunam ti biddot mo. Di mo ipabasol iti sabali ti bunga ti linuloko nga aramid mo.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurnong nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare? Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pailaang ti usaram. Itikas na kat nalakaama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo tulaangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma? Ne, anya ngay dayta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam kat? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. At the part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa dinamite, anya trabaho dayta. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawo, amo mayamot tararamitam. Nalakalahang madday chay, tatang. At daking ka dayta no ka ba alam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no nawaya ka ket sika kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamat, nana. Adda trabaho ngem part-time job lang dayjay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngem nalakalaang matkit day taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang day ta, nana. Iranak mat ti agilista kan agsinger no awan customer. Di balay kat online mat. Sa bagay, mabalin mo't ti kastaan na panunot mo. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana? Intun umay alawas na kaong. Italag ko ti istor ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adapay puistoyo ije palengke, nana? Adda na kaong, negosyo mo't ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron! Kumusta, Mare? Adda na singir mo? Adamot, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni Nana Asunta. Agtrab-trabaho ka dita, Mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na, Mare. Awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kunto ti kwartam inton malam. Agyaman ako na, Mare. Isend mo latan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam. Ngamen, susweldoan nakmet, Mare. Mala,
Agpakada akpay, ta iripak ko ti asin alako ni Nana Asunta. Umawag aktukin ka, kalpasan ti trabaho, mare. Bonus mo, Mari. Ay nawaw, kukwak da ito'y, Mari Veron. Wen, para ken ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka. Nasurukan adu atawan nga agtrab-trabaho ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin a parikot ko kan ka. Ay na, agyaman akmet, ta nagtalag ka kanyak, Mare. Ayun gaya, Mare. Agnayo nak iti puunan para iti pautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti commission mo. Kasta ti kayat ko, Mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot ten akwarta tintalag mo itigayem mo, bakit? Un ata ni nayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya. Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw. Apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kidi Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inagaman na. Jak amo no nasingir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangaal daw. San ama baling diretsuda ti bayad iti jigas mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad? Kan, dagiti saan pa'y ang nagbayad? Day talaang ngagpaisaw. Saan mat ngamin ang mabalin asikat ti agsingir? Taadamot trabaho. Oray siya, adamot trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanyak. Tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, Nana Asunta. Saan mo't anitatang mo day jay ka? Kwa, ni Wilbert Dayjay. Gayam ko, Nana. Gayem mo kunam, ngam iti kasta nga itsuraam kat kaslaad da pagdandanagam. Ha? Ni awan mo't, Nana? Sigurado ka kaday? Siyempre, Nana. Da kayo kit di mo't. Un ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni Nana mo't. Gayam ko Dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rod no kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang ka. Pudno launay, Nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Ayun gayam. Naibusan ti frozen foods, Nana. Masapol nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, Nana. Urayak to nga rod. Wen, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, Nana. Adalat tamot na ornong. Nasaya at mat nga rod no kasta na kaong tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang, adalod yaw. Ay nawaw, apay tilawd anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam? Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay nawaw, anya ngamin ay ati inarabit mo. Kasi ano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko wenno adda nangala. Amaw nga da kwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yu ko mati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Syakday to'y, Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Tapayakas ta? Ay kwa, number ni tatang daytoy, Mare. Nakiawag aklang kwa na, tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mari? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan, Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw wano tinakaw ta? Ay na, day tangarot ti Jack Ammo, Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala.
Ay na, jak matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mo't ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensya kan amare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imbawag ak lakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubelin. Ay no, saan na paisamad ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rod, tsaka munuan niya ti aramidag lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Sa ludsudon tayo na anya tinaramid na iti tinakaw da ti cellphone na. At dapay nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubelin lakay. At dapay bakit, basta makiko-operate ti kumarim. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkwa na. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda ka nunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubelin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat nga mare Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, mare. Un Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga aramidan tadagita, mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangitalkak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapay laang Mare? Saan amabalin, mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanda ito'y Mare? Madanagan na, takwarta mat ti saritaan dito'y. Ay, adalod mo, mare. Awagak pa'y kumani Nana Asunta. Ipakadak pa'y nuuman nugot. Adda Mare, mabit lang ha. Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubelin lakay. Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min relax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan noan niya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runa kat kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo, tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailimlimod day ta agayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika. Agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kag palukaw iti gayem mo. Anya nga'y ti damag, mare. Agpudno ka man kanya. Pudno ka di ang mapukpukaw ti cellphone mo, wano? Ne, apay akas tamutan, mare. Ibagam ti pudno kanyak, Mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagakken ka, mare. Adda witness ko. Kat na asaan kanumat anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, mare. Agpudno ka man kanyak, Rubelin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, mare. Amo kan mariknak matlaang nga agululbud ka. Iso ano siyak ti sika? Agpudno kan Mare. Nangipanam iti kwarta. Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay kwa. Ibaga kong ti pudno, mare. Kastoy nga main, mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumot. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo met akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo anailaw anak laeng, tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano langay, no idimanda na ka ni Veron. Ay, ipadas na ti agdimanda, tatang. Lumaban akmet Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na, tatang. ay pukaro bileng. Agar aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko, tatang. Di kay madanagan. Santo pa agkatawa. At da pamanagnig mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. At da nabasak iti online, kat illegal ka no ti kasjay, tatang.
Isu nga awan nga rod pagdanagak, taadamot laban ko. Pasensya ka ngam ikaten kan iti trabaho nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kun ti makaam mo iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam mo iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw nga agtrabaho ka ditaw. Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw, pagtrabahwak nga rudan ngay no ikatenak matgaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumat di tanakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw, nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak aginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, mare. Ay ket agdiskitar ka ah. Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw, siyak, idi mandanak. One, adda reklamom? Alia, idi mandanak, taibagak mat nga illegal tinigosyom, viron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita? Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso day jay timang paneknek aligal ti negosyo. Oho, amok ibagbagam laang dayta tapno agbutangaken ka. Naa, si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay laang ti panagsasaom kanya. Uwan naturudak matan ita, mare. Awan kabutang ko. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na day jay, iso akarbangan na tagsingir anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Parag ko na, saan da kamot abot-bot ngayon anak ko. Ibagbaga na lang, tipod na. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron, awan laban mo kinkwana kung naktubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kinkwana ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. Ada ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisalita ka kiti tinasayahat, tapno malpasan. Agkari ka abayadam ti kwartana ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta ngay? Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdemanda ka kayat mo. Nagturod ka matan? Wan taamok mat nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano kuma mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano kumaan nagbalin aligal ti kasya negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem naimbag dagitoy a papel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagitoy ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta? Awan laban mo no agreklamo ak. Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kuwa, mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, mare. Na, agasam man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, mare. Ay, kuwa, ikarik, mare. Agdis kitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Jak kayat ti may babaeng, mare. Ay nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.